Lucas Kapitulo 22. Ngeni lalapit na ing aldo ning pistara ning tinape alang levadura, aawsandang Paskwa. At ding pekapunda ding saserdotes at ding eskribas, manintun lang paralan anong makananureng apapate. Huling tatakot la king balayan. At isatanas, linubya kang Judas a mayayawus Iscariote, ametong ya karing 12. At ya Minea at may kisabiya karing pekapunda ding saserdotes at ding kapitan nung makanano neng ayibye karela. At ila metulala at pitipananda ing dinandeng sa labi. At pepahintulot na at menintun niyang masanting a panahon bang ahibiene karela a makakawani king keraklan. At di natangpin ing kayaldawan na ning tinape alang levadura, akaniti, kailangan idawon niya ing Paskwa. At tinubod na Pedro at Juan nga na, ume kayo, isadyaye kay katamu ing Paskwa, batang mangan. At ila sinabi ra kaya, no ka rin ing burimong isadyami. At iya sinabi na karela, oy ni, pangalubyo king syudad, asalubungan ako ning metong alalaking magdalang metong abangang danong. Tukyan ye ang gaking bale, anong nuya lungub. At sabihan niyo king makibale, ing mayestro sasabihan na keka, nuya ka rin ing silid, api panganan ko king Paskwa, akayabe kula ding kakong alagad. At iya, iturune kay kayo ing metong amaragul asilid amatas, amakagayak, isadyayo ka rin. Ila minela, at ikit da anti ing sinabi na karela, at si Jara ing Paskwa. At inyang datang na ing oras, linuklukya king dulang, at ding apostoles, abe na lang. At sinabi na karela, binang pignasan kong mangan kaya beyo, kaniting Paskwa, bayo ko magkasakit. Uling sasabihan ko kay kayo, iti ekune kanan, ang gaking iti mituparan niya, king kaaryanan ng Diyos. At kinwane ing metong ako pa, at inyang may kapasalamat ne, sinabi na, kuwanan niya iti, at pirakera kaya niye kay kayungan. Uling sasabihan ko kay kayo, king ena kuminum manibat ngeni, king bunga na ning wake, hanggang edatang ing kaharianan ng Diyos. At kinanwayang metong atinape, at kay bat ng pepasalamat, pinisine, at binyene karela nga na. Iti yaing katawan ko, amiyabe king uliyo, daptan nyo iti, king pamigagana ka kanako. Makanyan mo naman ing kopa, kay batdang minapon, sinabi na. Iting kopa, yaing bayong tipan king daya ko, ay iti, mibubu king uliyo. Dapot oy ni, ing gamat na ning maglingu kanako, kaya beke king dulang. Uling king katutuan ing anak ning tao, umeya agpang king pikayari. Dapot kalulune itang taong maglingu kaya. At ila kanita, pigmulandang mikukutnanan king sarili ra, nung nino kaya karela ing dapat kanidi. At ating linto metong apamitwa karela, tungkol king nung nino karela ing maging maragul dili. At tiya sinabi na karela, di nga riyan dading hentiles, papanginula karela, at detang makikayo pa yan karela, mayayawos lang talapamye pakinabang.
Dapot ikayo makanyan. Nung nino ing maragul ke kayo, maging antiya mo ing lalong anak. At ing pekabuntok, antiya mo ing susuyo. Uling nino ing peka maragul, ing makalukluk king dulang o ing susuyo. Itang makalukluk king dulang, dapot ako, at siyo kulibuta diyo, antimong talasuyo. Dapot ikayo ding manatili akayabe ko, karing kakong tukso. At ako, pangakwanan dakong metong akayarian, antimo ing pamangako na kanakong ipako. Bang mangan kayo at minom king dulang ko, king kayarian ko. At pasiluklok kayo karing luklukan, banmukum karing 12 tribu ning Israel. Simon, Simon, oy ni, king Satanas, inawad na kayo, bang aliglig na kong anting trigo. Dapot ako, delong da ka, bang ing kasalpantayanan mo, magpulang. At ika, nung makapibalik na kalub, papagtibayan mula ding kapatid mo. At iya, sinabi na kaya, Gino, ako makasadya kong tugi keka, king sukulan at king kamatayan man. At iya sinabi na, Pedro, sasabihan ko keka, king ing manok tulawok ngeni, angga king ika, pailan mong at lungokdo, king aki kilala mo ko. At karela sinabi na, inyang tinubod akong alang bulsa at alang supot, at alang sapin, atin kong nanumang migkulang, at ila sinabi ra, ala. At iya sinabi na karela, dapot ngeni ingating bulsa, kwanane, at makanyan mo naman ingkayang supot, ating ala, pisaline ingkayang balabal, at saliyang metong at alibong. Uling sasabihan ko kay kayo, king kailangan matupad ka na ako ingat yung makasulat, at may bilang ya karing mga rawak. Uling ding bage ang makarikil ka ako, ating pangatupad da. At sinabi ra, Gino, orene ding aduwang talibong. At ya sinabi na karela, makagyo na. At mekoya, bineya king bundok dading olibos, antimoing kaugalyana, at dingalagad na, tikyan dyan naman. At inyang miras ne king karinan ay ta, nga nakarela, manalangin kayo, bang eko lungob king tukso. At iya kinawa niya karela, antimong kabasibasan king metong abato, at siniklawod niya, at menalangin niya. Nga na, iba, nung buri mo, ilako mekako ing kopang iti. Makanyan man, ing kaburian ko, nung ing keka, yang marapat. At pepakit siya kaya ing metong angel, ay ba't banwa, apasikan kaya. At inyang bibiliya king pamipangkal ning kaisipan, lalo yang menalangin mataimtim. Ating pawas na, meging anting maragul apatak ning daya, amalalaglag king gabon. At inyang talakad ne king pamanalangin na, linapit siya karing alagad, at disnanong matudtud king lungkot. At sinabi na karela, bakit matudtud kayo? Talakad kayo, at manalangin bang eko lungob king tukso. At kabang manyabiya, oy ni, ing metong akeraklan, ating mayayawos Judas, metong ya karing 12, mumunaya karela, at linapit ya kang Jesus, bang uman ne. Dapot Jesus sinabi na kaya, Judas, king meto nga uma, paglingwan me ing anak ning tao?
At inyang ikitda din kayabe na ing milyari, nga rakeya. Gino, sugatan miya king talibong? Ating metong karela, sinugat ne ing ipus na ning matas a saserdote, at leko ne ing balugbog ng wanan. Dapot may kibat ya Jesus nga na, pabrenyo pa king anti iti, at inapis ne ing kayang balugbog, at pepakayapa ne. At Jesus, sinabi na karing pekapunda ding saserdotes, at karing kapitan king pisamban, at karing makatwa, ame manyatang asalang keya. Ikayo, pesalwal kayo ang timong laban king metong atulisan, makasandata kayo at makapalo-palo? Inyang abeyo ko aldo-aldo king pisamban, eyo gewang dinggamat yu salang kanako, dapot iti yang kekong oras, at ing kayo payan na ning dalumdum. At de kapande, at delare, at linubde king balena ning matas a saserdote, dapot ti Pedro, tikyan ning marayo. At inyang pataw lang api king lalambale, at pesiluklukla, i Pedro, linuklukya libutad da. At metong yang ipo sa babayi ing menakit keya, kabang makaluklukya king masala. At pegumasdan ne, at ngana. Iniman, kaya bene. Dapot ya, pepaelyana, ngana. Babayi, eke akikilala. At miumanuman ditak, ikit nening metong at ngana. Ikaman, metong kakarela. At ti Pedro, ngana. Tao, aliku. At inyang milabas na ingating metong ahoras. Ing metong, patutwana abibitasan ne, ngana. Katutuan king iti, abe niya naman, uling tao ya Galilea. Dapat ti Pedro, sinabi na, tao, ekubalo ing sasabihan mo. At kanita mo rin, sa lukuya na pang manyabi, ing metong amano katatyo, tinulawok yo. At melikid ya ing ginu, at linawene i Pedro. At aganaka ng Pedro, ing amano na ning ginu, anong makananong sinabi na kaya. Bayo yatu lawok ing manok atatyo ngeni, pahalyan mo kong makatatlo. At ya, linwalya, at may nangis siyang kapait-paitan. At ding lalaking migbante kang Jesus, libakande at pemaldure. At tikpando ding matana, at kukutang dakeya, ngara. Ulan mo, ninuing tinampaling keka. At dakal amiyaliw ang bagay ing sinabi ra sa langkeya. Apal mo rande. At inyang mayabak na, mitipon ing pulong na ding makatwa na ning balayan. Ape kapunda ting saserdotes at ding eskribas at delare king karelang konsilyo ngara. Nung ikaing Kristo, sabihan mo kay kami. Dapot ya, sinabi na karela. Sabihan kuman kay kayo, yukurin paniwalan. At nung ikayo, kutnandan ako man, yuku pakibatan. Dapot manibat ngeni, ing anak ning tao, luklukya king wanana ning upaya ning Dios. At sinabi ra, ilangan, ikapi ning anak ning Dios? At iya nga nakarela, ikong sasabi king ako. At sinabi ra, nano pang pamipatutong kailangan tamo? Uling itamo murin, dindam tana, king asbuk na.